class ngarang su tawgre ntra ngarang su tawgre ojana ase ngarang gi class ne kon hanjin de hanasu ojadi sigi class hana sum jawgre ko open interest ne aduga khogi volume ne price ne ahum do pulla kanda khogi yamna swing trade tawda am nungai ba strategies am laiba ko adugi strategies to ni ba khone nai na leise hari ba sigi strategies se khoina swing trade ta ko khoi kana da su sin na ba yai hedging do irsu madai di feature do irsu ko adu ngasi se market up sa turi down sa turi na tra ngasi gi ko si myam se loina ai se khoina analysis tawba am di sange analysis se tawra kan da khoina ngasa gi sigi change ko open interest ki change se kam jam na change tawri ba my percentage price the change kam tawba sigi percentage sumba khara khoi puthokpa mathok tai hana ko sigi analysis se khoi kala dei phangge kan da ba copy analysis ta gi phangyo no sigi ba copy analysis se de tawra matung da company khara phange khala se hariba company se khoi namu starting tawra technical analysis tawra matung da technical analysis ta su magi breakout pi ga da ko ka da khara phangaga di okay ma se kadai bo ka ba ya bano kadai bo kum ba ya bano se khoi mu option chain analysis ta sangaga ko support and resistance kyam strong oi bano hiba adu mu sara ko mu khangdo ki ba ko adugi matung dagi aigi entry point hadi koina right entry right exit aside hana dagi sum tamen na the right entry right exit se kadai do oi dino right entry na kadai do oi dino do right exit na kadai do oi dino siba ko nin na fi se ado ko sida hana khangyu the long build up haidi ko gi strong uptrend se karba matam do oirakpa yage hai kanda open interest ki changes se 10% and above aduga price ki change na 2% and above hoiba si matam sida ko aduga kono sida short build up ko haidi bearish market ko strong kono se downtrend sina mu 10% and above to open interest is a manani ko aduga price ki change na minus the 2% and the below haiba si oiba matam da hariba sigi trend ani se koi yengba yagani haibani ado sigi percentage sing se ko kadai dagi puthorok tin haigadi ngasa gi bow copy analysis ne puthorok tu se bow copy analysis ka ko price ki analysis ne adi koina kaigumba posak amada research tawu matam da history gi adi mamangi data sing nei ne kan da sum tawina tra sem chamana na sida so stock market so koina ngasi gi hayengi hangse ki natraga na feature da hariba company se kari ora ko yage se magi company du gi na stock tu gi ko data se analysis tawra kanda ko data se kaina price ki data do ni ko price de analysis tawra kanda simai na ora ko yai haiba du ni akoina assumption tawdi se ko chap cha na 100% si oigani haiba di leite ko soina ora ko yai haiba du ni yeng du se soina ora ko yai ha si yeng ko dam na akoina data analysis se tawbu se ko gi baw copy ai nam phangi ba kadai dai phange kan da nsindia.com da sangbi re ko nsindia.com si da sanga ba matung da koi data se phangani hariba data se kadai dai phangge kan da sigi market data si da mouse over to bio to market data si da mouse over to ro matung da right side ta la kan da ko gi get market data lai se get market data si makha da kum dharaga daily market reports ka daily market reports si da click to biro adui matung da sida capital market haiba ma derivative haiba def haiba lairi hariba sida ko na derivative market da changani ko derivative se select to biro derivative se select to ro matung da ko daily report monthly report and the archive file lairi ko sigi archive sida mu click to si ko archive sida click to ro matung da aina pami ba date to select to bi ko ngasi date 21 ne ai adu ngarang gi data loge ko date 20 gi data hariba sigi analysis se koina yari ma khai gi karma matam to godom no hai kanda khogi evening do ne ta to godom ni ko 7 to 8 pm gi marak sida adu ne hena khogi data se chana be hele hai adu numidang ne su to bo yai adu ga morning da to bo se moi data gumba no to bo gi khidang adi pre opening market se naksila aga di ko adu gi khara accuracy ne ma ko data science to bo yaura aga di dan su hai ko adu sida
कोई 20 जून सेलेक्ट तौरे अदुगा एंटर कीवर्ड साइन लेसे सिदा कोइना BSAV को भाव को इबिरो अदुदा भाव कॉपी थोरे सिदा सु थोरे डॉट जिप फाइबा मगा डॉट CSV फाइन अंग थोरे को सिगी CSV फाइन से आई टिक तौरगे अदुगा सिदा नंबिरो सिदा कोई डाउनलोड तौ फंगनी को डाउन एरो म लेरिसे सिदा क्लिक तौबिरो अदुगा डाउनलोड तौ फंगनी वेट फॉर डाउनलोड टू स्टार्ट है को फाइन डाउनलोड तौ लोइगरे ngaragi khoina download tawrambane gi desktop ki manung da baw copy na folder am lei si manung se thamjilasi ko khoina 16 ga 17 ga download tawrame already ko hajeina download tawrisina 20 ni ko 20 ni 16 17 kari gi tawrame lei si ko 17 se friday ni 16 na thursday ni 18 ga 19 ga di suti oigareba ko dugin hariba khoina baw copy analysis sida ko data से analysis तौरक तुइसे मसागी ngasi market ki numit id khoi analysis se ngarang tawgadawni natra the 20 da ka ado khoi class gi yadabagi 20 gi numidang da tawgadaba analysis ne ado ngasi hairage ko ngasi gi data ga hayeng gi data ga ne ba khoi nei na tuisi ka ado ngasi gi data ga hayeng gi data si ga nei na kan da khoi na kari phangak tuino ede khoi nei na du se kari kana duino natra question se ngarang budi koi chara ko mi jingre adu egasu ko koi sida amuk halaga jingmin si ko adi find dong la khoi na jingi ba find do karam find no stock selection del or money ai se google drive ni ko kana gumna microsoft exchange si nei kana gumna adi linux ta sanga go open office use tawi kana gumna khana apple da sanga ga magi office ta si nei to adu amaga mandi manabane magi command myam jawri ba shortcut ki jawri ba kholi ba myam se ko adu kai gumba da kitang kana to bo yawragati khoi da gi best ti kadai da no ha kanda khoi gi google gi da sangbi raga google gi document se sinna ba da samana ne ko ado sai da ngarang aina sida kan google gi document se sinnaram bali adu gi nei na sida google document sangai se ko google document se sinnaram me adu ko ei file se open tawri se soba male december stock ko stock selection ko anoba ma se ma su yai ko yabude si jings okay SBI card lady December stock selection se maming on tho magi hoje se kaino June ni ko June 2022 ani lagi Absolutely. Stock selection. Jun 2020 stock selection. Sige fine se dum ai mayam da horen share tok select ko. Loira kanda. Aduga sidai tap am semamge. Koina nei na du se kaino kanda ngasai gi sida koina se price da ko 2% and above ka hayi bido. Price ki changes the 2% and above adidi kano da open interest da kaya hagi ba 10% and above ka have da si compare kana se company sing je filter taw thorok tu ni ba data analysis taw ro ko si filter taw ro matung da to pe jeng du ne nadi makha process ka adu si filter taw na ba ko gi si da kana ma sem bi da ma si aina google da taw ba gi wari ni ko ko gi kana da atai kana da taw ro shani Microsoft Office su yagani Libra Office su yagani ngasai na haibising do kana gumba Apple pai bising na ko Apple gi su office yawbane disun to buyani ko adu ngasi se date kya no date 21 June ko sai download tawgre aina download tawgi file se kadai danu leiri se harigadi
desktop ta laga Bhav copies te sang ani ko sangaga 20 June si extract to tho si side ko extract here to ko open to si okay open tawraba matung da sigi first row se sita click tawbiyo id sigi row pulap se select tawna ba ko aduga si koi filter hojiti isam chamna le lei se sigi fill se koi filter oina na ba simak tuini ba kalam sing se loina ko adugi select tawbiro aduga data da sang biro data da sang auto filter se de lo click tawbiyo data da sang ani auto filter da click tawgani ko auto filter se koi shortcut kano da su fangi ko sida auto filter se dum google gi kano su yarang gani loina mak da office kano da sigi symbol sida yarang gani loina ko sida auto filter hai se atop am da create filter haram ba yai ko filter khatang haram ba yai adum mai isa gi machine da dum jing asi ko na sida hojik filter seme filter seme matung sida fast da sigi fast column se sigi instrument sida click tawbiyo aduga feature FUT ani se thambiro sigi option ne ko sija option ani se lokto pirase ko option index ka option stock ka ani se lokto si ani se lokto ise ka gina kanda option index option stock ta high si khala agadi khogi magi de kano se stock price me amam la kane to akoina pami si de stock ka index ka du khatangi data pambane adi stock price khudingi pambana tebe ko adugi feature khatang lawrasi ko feature khatang lawragadi feature dadi company du dung kan lani be stock natraga index khatang ko okay mutore adu next da sigi expiry se simo thok piro all se lok thok piro loina aduga kumaga handagi thagi last day expiry se si lok ko okay tore sima khele si leiraba matung da han bas kono se column se khona karam log dinu ha ge dise ge symbol gi column se select to biro copy to rak se copy se control c na masu yare ko natraga na edit ta sanga ga sida copy to ra sa ko copy to re idu nga sai sida pura google gi data se no pun to ra se ko google data se lai du paste to se lai ko loina sile adai next sisi gi khona jingak tu se price ka price hai daga di ngasi gi natraga ngarang gi closing pi gi ba price tu ne ba last oina trade to gi ba price ta adu ne khoin pam se ko adu ne se gi close gi price se law ra se to adu ga sida hapse lage ko aina sida hapse lai se ka gi na de horen sida nei date 17 ki halba ke bisi sida na 20 yo hela se ko 20 price hai lagi ke aduga muk ani se gi compare tawum sida o hela se ko sida na ina cents in price ani iramage adu kadida percentage tani laktu se ko horen se gi percentage tanana bagi formula madum irakini ko sing miner se duga sida open interest ki amuksu koi kano tawgani comparison tawgani open interest sida lai rega open interest open interest copy tawre sige open interest na date 17 ki thanma ma se sidai date 20 ki hapse lagega 20 ki OI ko 20 hane irege 20 gi OI ko malay aduga horen sidana sensin OI ko sensin OI sino mai trek kitang thari de bagi 20 open interest si lai koi si bau di loina yare ko si bau loina yare hoje ngani wali se kaino
price the that the previous day gi price aduga previous day gi open interest pami ba ko adu sigi fine se hoje aina logod ma se close tausingarage don save tawraga aduga next koina mu yengdu se that 17 gi 17 gi se hanana already sida ina kano de thaname du su thaki ga 17 se extract tau tho se 17 se jo adagi download tawgadam ni ko sida laga kogi NSC gi kano de report gi sida sangaga 17 select tawraga ko sida download tawgadam ne adugo koina ase taw aina tawdre sina ai hanana ngarang ai download tawra thaname ba sida ko si extract tawre kana gum leitraga di website te gi selagum tawbiu ko si open tawra se aduga ngasagi khoi same process to sida mu tawra se first dai row 1 sita click tawre ko auto filter de name auto filter gi matung instruments de sang e options gi log thoe features gi thame ko expiry de lae expiry loina mo log thoga current month gi expiry date do adu thame adu okay tawre yare ko adu symbol de lo ro symbol ha hanan leirabni na adu si sida mu lakse price closing price se kaya do gi bano hena ko closing price se pura se adu ga gi google gi data da la kana da la ko sida paste tawsilas cross ko cross price ko date kya gi date 17 gi ani ides amma se cha pe khajana basani simdo amase sina date kaya no 20 gi ko 20 gi price yare ko ma'am adu de ani sigi koi compare ta uja ani sida amma wali karama fill no open interest wali open interest is date 17 gi open interest ka date 17 gi open interest sida hapsil lase date 17 open interest yare ko ma'am adu ko sida koi formula am i duine haiba formula se ko sida haipet charapam jengthuki thangnaba sida ko sida chango price the changse sense da mai je kaino c2 sida minus b2 slash b2 aduga kano haibani ko jengsi ko sida man hai se c2 gano tawbra beke column mi ko beke la han ko le c2 leire ko ho equal to hana pi ge dabo ko koine excel da adi formula apply tawge harega di equal to hana pi ge dabo ko equal to bracket manung sida c2 minus b2 ko aduga bracket ban tawro slash habani aduga b2 ko aduga khogi hello do percentage की सिंबल दो हाप को इधर एंटर दो चितारे हाँ तो सीजे decimal place से यामन करे कोई decimal place से टू decimal place तो उन्होंने सिका अदु दिस ते क्लिक तो बियो हंदन बयागनी का सी हंदरे कान सीधा डबल क्लिक तो बियो सीधा मागी कॉर्नर सीधा पुशिल लगा प्लस की साइन से ला कान दगा कोई बटन की राइट साइड कॉर्नर सीधा double click tawsilo auto fill tawgrani ko aina double click tawsi ke gino ka sigi ma'am so auto fill tawgina bane adu next time mo koi sisu puthok poi di formula da mo ine do su sidagi copy tawbiro niko sida paste tawsilo ko automatically man adum change tawgrani masai sida cb oram bising do sida f2 e2 loi auto khre masa ko adu ga ine sida change tawgiba magi decimal place su Sesiam copy to open siam like double click to see the line fill to see how this the live company में हमसे तो pull up तो कोई company से क्या नो है कंधा 201 दिन देखो first row तो देखो कि टाइटन की नहीं 200 का 200
kano including khoi index ahum jawraga ko ado itadi index gi ahum ama stock tagi 197 ama hoji faw the derivative segment da jawse ko clear sida ngasagi khoi gi khoi na pami se kaino sida yengse khoi na pami se kaino change oi sida 10% and above 5 ne change price the 2% and above and the minus 2% and below adudi 10% and above se change oi se sida khoi filter to tau thok si ko sida filter tau thok se ai sida click tauge filter se khoi kai ka mai di sorting tau si ko sorting tau bagi se sida sorting yaw ubring view ko sida kai gam khoi ne uba phang draga su data da law sort se sida changbiro aduga a to z haibam z to a haibam leire a to z sina ascending order dune z to a sina descending order ne khona pami se kaino asobadagi api purum na pambani na descending order se lor se ka descending order okay adu de ngarang gi market da yengo sida change oi sida ko change oi sida ngarang 15% 13% adu ge 11 ko 15 ne 13 ne 11 ne ohum yawgi ba ko yam chong na aduga atopa mana 9% da ma yawi ko JRM infra se 9% lai 9% se dekho jingu da su sigi 15 ne 13 ne 11 ne haiba company ohum se jingu ai ko ohum se yang kan khoi na ai change in OI open interest 10% and above 5 ne aduga price ki change na koi gi plus na 2% and above organa bullish market haibne minus 2% and below organa bearish market haibne ko ado hoji sida laiba company ohum si yengo bearish ngakta ne beloina ko sidagi na sibo haiba ohum si koina bearish market ta edi yengba yai haiba sini belai okay sida koina yengba yai se kai no open interest 15% and above 10% and above the later see 15 ne natra change in the price the minus 2% and below high means the lie say minus 6 ne minus 2 gi below ne sida di minus 10 bu yauri ko GNF cc aduga to pam ne Apollo tire se minus 2.8 ko percent sai taruga koi gi kano sidagi Bhav copy analysis ko Bhav copy analysis sidagi company se hana select tawre ngasi gi oina khoi company ahum se select tawre trend se kadom donu yengai se ko trend se kadom du yengai no haigadi ko 10% and above and minus 2% and below haigadi bearish market haibni ko adi sigi in red color tawre se ai se ma sing ngasi se koi bearish market te yengba yagani haibni ko adi bearish market te yengbu sida hariba sigi kano singse haiba jingsi ko GNF hana jingsi ko GNF jingsi kamai to gen GNF ki daily chart se lai de ko Haji GNF ne lai remi se karam mong do lai remi sing ko ngarang volume ka hena fajabadi oide ko volume ka hena fajabadi oide adu volume di fajabadi hori bangarang ko adu haji lai remi magi stage sida lai remi se ko sina charting gi step ni ko koina som da gi sai gi company se select toro matung da charting amu tau du ni ba technical analysis ko technical analysis tau ba se koi sida lai to sida la kan sida hoji lai riba magi keno se yenga si mid thambi ko kana gi nong ta mid of the thambi ko kana gi no extend right okay ko yenga si ani doga si jo khara jo handa lagsi
ꯁꯤꯅ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯅ ꯇꯥꯔꯛꯏꯁꯤꯒ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯁꯤꯐꯥꯎ ꯌꯧꯔꯣꯏ ꯁꯤꯐꯥꯎ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯀꯥꯏꯅꯀꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯥꯞꯇꯛꯅ ꯀꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯈꯥꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯩꯅꯣꯝꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯕꯦꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯣ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯅ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ 542ꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ 500 ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁ ꯂꯩꯔꯤꯕ 0.50 ꯃꯨꯛꯀꯤ ꯆꯥꯡ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁ ꯑꯃ ꯐꯪꯗꯣꯔꯤꯕ ꯁꯤꯗ ꯀꯣ ꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄ ꯑꯃ ꯈꯪꯉꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯗꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯆꯦꯟ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯀꯣ ꯑꯩ ꯁꯤꯗ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯃꯃꯤꯡꯗꯣ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯛꯀꯦ CNFC ꯀꯣ CNFC गुजरात नर्मदा भिले फर्टिलाइजर का सिदा खोना ऑप्शन चेन एनालिसिस है गूगल दगी थीरगा चंगपसु याई का नत्रगी NSC इंडिया द डायरेक्ट चंगसिलसु याई अदु हेना खोना नुंगाइबा कंफर्ट ओइबा मोंग दो अदु दम यूज तौबियो को गूगल दगी थीरगा दम डायरेक्ट चंगसु यारी द ऑप्शन चेन एनालिसिस का सिदा ई कनो सिदा लौरसे चंगे चंगा होरे आई कनो ngसागी सिंबल दो GNFC का GNFC से सेलेक्ट तौसी कदाइदगी सेलेक्ट तौदिना कन सिगी सेलेक्ट सिंबल हाइसे डिफॉल्ट दि निफ्टी दुम लाय सिदा था अदुगो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट फॉर चले GNFC अदुगो 30 जून साना लाक्सगरे को सिगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जेंगसि हजिमा कदाइद कुंब कमाइन तौगे को कोइना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जें कांसिदा हजिसे मार्केट लोब जे सोमने अमकन नमथरागा लेरे अदुगो 540 की को 540 स्वाइसिदा कनोदि आइडिया कनोदि लेरिबा सपोर्ट अम खरे स्ट्रांग ओइना 540 हजिक माने लेरिबा जगह सिनि नत्रा सिगी 540 को हजिक माने लेरिबा जगह सिनि सिदगी लेरिबा कनो सिनि सी बेस सिनि को सोमदगी बेस सिनि सिगी सपोर्ट से माने थुगारेगा लागदी को सी सपोर्ट से माने थुगारेगा लागदी सिदे लेरिबा 500 के मुक लेरिबा सिगी सपोर्ट से सिनेबा माने तानरके हाइसि को सी थुगारेगादी सिदने 500 500 से मु थुगारेगादी अदुम चखरे को 460 maybe 480 सोम चखिबा याबगी चांसेस से वांगे से कोई हिसिदा उरिबा अदो कई मार्केट से मथलोम दा हाइगलागदी 560 द रेजिस्टेंस हम दिले लेरे सिदा अदुगो मुका खलगा 600 तक मुले खरख चाउना 600 काइदने यगी से 300 त ओ 600 तक मुले अदुगा 620 द मुले अदि रेजिस्टेंस से खरा दम नदी खरा स्ट्रांग ओइन लेरे बनन सपोर्ट दि सी थुगाइगरगदी सिदने लाप याइसे 500 को सो तौरगा खोना जस्ट सी कंपनी से सुमाइने लई हाइबसे कमाइने एनालिसिस तौदिनो हाइबदुने को अखोनि जेंगैसे अहनबद होय कैदौरे डेटा एनालिसिस तौरे कंपनी में सेलेक्ट तौरे नत्रा कंपनी ने सेलेक्ट तौरे कंपनी सेलेक्ट तौरबा मतुंग द खोय कदाइदे चंगे खोय कनोदा चार्टिंग अमुक तौरे को चार्ट एनालिसिस तौरे अदुगी चार्ट एनालिसिस तौरबा मतुंग द खोय कदाइदे मु लाए फैदि मागी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से क्या स्ट्रांग होइबनो खंगना बखना ऑप्शन चेन एनालिसिस अमुक मु सिजिनबने को ऑप्शन चेन एनालिसिस से लोइसिलाबा मतुंग ददि ngасai khano se akoina entry lobo yai or yadi sini bokoina ngaidi se ko adu ngasi akoina select tawri ba kano ahummak se haifet chawrak pam king thom se si leire adi kano gumba trend dagi chart pattern gumba breakout tawba yawbri yingsi si company se yingsi ko si company si da form tawri se myam ju uba phangamani m pattern nam ju form tawri na ta M pattern na form tawrami aduga magi sida base ama suma thugaraga already sakhare
सिदगी कनो सिमा सिगी सपोर्ट जोन सिमा थुगाइना बखोनरे नसा सि कइगुम थुगाइरागदी को सि जौरप याबगी चांस ने खितंग हंगलगा साइड लौरसे सि जौरप याबगी चांसेस सुम उ फंगे सिदसु को नत्रगना आइदि अखोइना फर्स्ट टारगेट साइन थमसु याब याई अहन बेसिदा अखोइना फर्स्ट लौरगा को अदुगा साइड मु सेकेंड मु लौरगा अदुगा सिदा मु थर्ड मु लौरगा सखिबु याबगी चांस लैनि अदु सिसु अखोइ डेटा एनालिसिस तौबा दैदि चार्ट एनालिसिस तौबा सि लोरगा ऑप्शन चेंज सु जेंगबसु याई नत्रा अदु एपोलो टायर सि जेंगमसे को चराखो मा हाइदि अखोइगी चार्ट पैटर्न गुंबा सुम तारगा काइब खोप लेब्रा एपोलो टायर सि लेरे एपोलो टायर सि करम मोंग दो माने लामी सि येंगसि सिदा खोगी पैरेलल गी चैनल नम फॉर्म तौरम्बर येंगियो को सि बोलो ओसियाना को सि बोलो ओस सि बोलो गन फॉर्म तारम दो माली है सिगी फॉर्म से हुजी माने लेयसी अदुगा सिदसे माना अहानबा फर्स्ट टेस्ट सिदा तौगरे को सेकंड टेस्ट नि हुजी तौरइसी कदाइ दिनो टेस्ट तौरइसी सिदा लेदिबा कनो सिनि सपोर्ट सिनि सि थुगारा कुमगदी को सि थुगारा कुमगदी कुमको याबगी चांसेस असेसु उ फंगिबा म्याम सिदगी सिदमा कुमको याबगी चांसेस लेदि तो अदु बखोन ngaigदबुदी साइगी सिगी 11 सिदगी ngarang mamang द माने डेट 7 द टेस्ट तौरिबा मफमसिगा ngarang टेस्ट तौरिबा मफमसिगा अनि सिदगी मखादा को सि ब्रेक आउट तौरगा लाखबा अमा मथौ तारि सिदगी ब्रेक आउट तौरगा लागदी स्क्रीन शेयर तपे ओके मैम गी लोइन तौब्रो कमाइ दोगे खगे तौवे ओके अदुदे आई सिदा रिकॉर्डिंग से लोइसिनगरगे को सन तौमिनर से अदु कोई प्रोसेस से हाइबेट चरौप मदि अमुग कनो तौरंगे को हाइदि फर्स्ट दा कोइन तौदुसे बा कॉपी एनालिसिस डेटा एनालिसिस तौरनी अदुगी मथंग दा कोगी कनो सिदा चार्ट को टेक्निकल एनालिसिस तौरनी अदुगी मतुंग दा मु सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जेंगनबा ऑप्शन चेन एनालिसिस तौरनी अदुगा एंट्री पॉइंट ngaige do buni yare ko adu I side kano lotion ge recording se